فرمو رسول کریم صلى الله عليه وسلم یل ژٕ یہِ کٲم کٔرِکھ بانگہِ دِتُکھ جواب امہِ پتہٕ پوٚرُکھ درود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہِ کُس پرِ یُس پہلگام پٮ۪ٹھ وسان آسہِ یُس چھزبل پٮ۪ٹھ وسان آسہِ یُس کۄکرناگ پٮ۪ٹھ وسان آسہِ پتہٕ آسہِ اکہِ سایڈٕ مؤذِن اذان دِوان یہِ آسہِ ڈیک لٲگِتھ ڈِسکو کران پتہٕ آسہِ دپان بہٕ چھُس پھلٲنۍ تہٕ فِستٲنۍ نہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ یُس نوجوان یُس مسلمان یُتھ کردار ہایہِ فرموکھ حلت لہو شفاعتو تمس کر شفاعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ضرورت مسلمان گوبرن ضرورت مسلمان نوجوانو ژےٚ کتہِ چھُ یہِ موقعہٕ یِوان ژٕ چھُکھ آز تہِ یِمن حالاتن اندر ڈیک گیوُن فحش یم ساری چیز باسے تو مسلمان مرن چھُ اٹل حقیقت لیکن مرنے وز گژھِ آسٕنۍ أسۍ مسلمان یتھ کٲشِر پٲٹھۍ ونن وٲلۍ دوٚپُن زار پینجن پٮ۪ٹھ دِگر چلو سُے تاسہٕ پتٮ۪ن ہُنٛد حساب کٔرِ کٔرِ زار پینجن پٮ۪ٹھ دِگر چلو سُے تاسہٕ پتٮ۪ن ہُنٛد حساب کٔرِ کٔرِ یہ کربلا ہیو چتس پی کر حسین ناوُک تھزر جوانو مسلمانس گژھِ کردار آسُن مسلمان نوجوانس سجہِ کردار آسُن ژٕ حرمہِ کعبُک نثار اوسُکھ شکار سپدُکھ شراب وانو آز تہِ وۄنۍ یہِ اطلاع ناز فلٲنۍ جایہِ گوٚو حٲدثہٕ ناز ییٚلہِ ڈاکٹرو تحقیٖق کوٚر أمِس اوس جسمس اندر انجیکشن بٔرِتھ ناز أمۍ اوس اَمہِ ساتہٕ نشہٕ کوٚرمُت یہِ چھُ مسلمان پیٖرواڑِ منٛز یہِ چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد حال مولوی صٲب ونان دپان ژٕ حرمہِ کعبُک نثار اوسُکھ شکار سپدُکھ شراب وانُک خۄداے کٔرِنَے نصیٖب جذبس سُہیب سُنٛد ہیوٗ جگر جوانو جوانا ژےٚ کیٛاہ ٲسٕے ضروٗرت ژٕ کمہِ خٲطرٕ اوسُکھ اوٚنمُت رب العالمیٖنن امہِ پتہٕ ونان ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہس متعلق کیا دپان جنازٕ سکھرو کلام پزرُک کفن ولی ژےٚ دفن ژےٚ کوٚرتھان جنازٕ سکھرو کلام پزرُک کفن ولِتھ آز دفن ژےٚ کوٚرتھان خۄداے کٔرِنَے عطا دہانس صدیٖق سُنٛد ہیوٗ پزر جوانو آز چھُ جوان گرِ نیران ابا بہٕ گژھٕ صرف اچھبل تام لیکن ییٚلہِ موتٕچ اطلاع چھِ یِوان یہِ چھُ گُزران فلٲنۍ جایہِ فِستٲنۍ جایہِ سیوٚد چھُ اگر یِتھِس نوجوانس موت آو اکھ أمۍ دیُت مٲلِس دھوکہٕ أمۍ ووٚن اَپُز أمِس گوٚژھ نہٕ نافرمان لیکھُن پروردگار مسلمان نوجوانو ضرورت چھِ جنازٕ سکھرو کلام پزرُک کفن ولِتھ آز دفن ژےٚ کوٚرتھان خۄداے کٔرِنَے عطا دہانس صدیٖق سُنٛد ہیوٗ پزر جوانو